अहानबदा मरुइबा पाव पैसेंजर गाड़ी कया इम्फाल संगलपा यादबदगी मणिपुर की वांगबदा अवाब कया मायोगदुना लेरे अमदी MPP की निपुमापन सुबा मपोकुमोन थौरम पांथोगले खुरुमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिज सुंग तराम नौसरे हौजी पाव संदों दिजरे गुवाहाटी अमदी सिलोंगदगी इम्फाल संगलकदबा पैसेंजर पुबा बस अमदी विंगर पुन्ना मरफुद्रा रोम इम्फाल संगलकपा यादबदगी सिलोंग गुवाहाटी लाहौरी जान अमदी आवाजान सिंगबा मफम सिंगदा पंदुना लेरे हंदक खुराइदा दिसंबर की तांग 19 थोकिबा गाड़ी मई थाबगी थौदो अदुगी तुंगदा इम्फालदगी मपाललमदा अमदी मपाललमदगी इम्फालदा चटपा पैसेंजर गाड़ी सिंग मणिपुर सरकार ना चक्सिन थौरांग लखटपो अइना थिंजिनखिबदगी हौजिक बस अमदी विंगर कया असि पंदुना लेबनि हाइरि मसिगी मतांगना ngasi नॉर्थ एओसी दा लेबा ऑल मणिपुर इंटरस्टेट बस एंड एलाइड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ऑफिस ता पाउगी मिफममा पांगथोखरे पाउमिसंग उनाबादुदा एसोसिएशन के सेक्रेटरी एम विमोल हाइकिबदा बस अमदी विंगर पुन्ना गाड़ी मरफुद्रारोंगी पैसेंजर सिंगना इम्फाल संगलपा यादबदगी अवाबा खुदोंग चादब कया मायोंगदुना लेरिबा असिदा सुपर जेट की प्रोप्राइटर अमदी आवाजान लेरिबा मणिपुरी मिटै सिंगना मतेंग पांगुना लेनि पैसेंजर सिंगी मरक्तगी मोय खरदी फ्लाइट ता इम्फाल थोरकपा यावख्रे पैसेंजर खक्ता नतना ड्राइवर अमदी हैंडीमैन कया अवाब मायोंग लेरिबसी कोहनबिनबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दा एसोसिएशन की माइकैदगी अपील तौखिबा लेख्रबसु हौजिकमकिदी थबक ओइना पाइखलक्री पंदुंग लेरिबा गाड़ी सिंग थोरकपा याहनबियु हाइना एसोसिएशन ना मरि लेनबसिंगदा अपील तौरगली मणिपुर दा लेरिबा मियाम की चिंग तम अमदी जाति खुदिमना वारिबसे मणिपुर की हौजिक लेरिबा फिल्म सिदा मपान दा लेरिबा गाड़ी सिंग असि इम्फाल दा थोकमा याहनबियु ऑल मणिपुर इंटरस्टेट की माइकैदगी अपील तौजरी रीजनल पार्टी दा ख्वाइदगी निबा पार्टी अमा ओइबा मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की निपुमापन सुबा मपोकुमोन थौरम पांगथोकनी इम्फाल की पोलो ग्राउंड मनिंग लेबा पार्टी की ऑफिस ता पांगथोकलिबा मपोकुमोन थौरम असिदा MPP की प्रेसिडेंट एन शोभा किरण सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओ जुगेंद्र सिंह वाइस प्रेसिडेंट वाई भीम सिंह एम अमुटोम्बी सिंह वाई प्रियो कुमार सिंह अमदी चनुरा मरूप MPP की प्रेसिडेंट पी जामिनी देवीना मरुब म्यूसिंग ओइना सरुक याखी मपोकुमोन थौरम असिदा पार्टी की डिस्ट्रिक्ट अमसों केंद्र की लुचिंगबा लुचिंगबी सिंह अमदी पार्टी की नुसिबा म्युय क्याना सरुक याखी वांगांग किबसिंगना फोंदोंगकिबदा मणिपुर दा हौजिक ओइरक्लिबा राजनीति की फिल्म असिदा रीजनल पार्टी सिंगी मपांगल कंखरहनबा मथौ ताई इकोनॉमिक ब्लॉकेज ओइरक्लिबा लमदम असिगी अवाब फिल्म असि कोंगनबा सरकारना चप चाबा थबक लखटहनिंबगी अपांबा फोंदोखि मणिपुर दा पदना राजनीति की कामोदा रीजनल पार्टी वलिंगबा यादे आजना खंडी बदलना मणिपुर पीपल्स पार्टी असी जगत की मधुकी नमिड़ो लिसिंग समाज नोपुगलिपान की नसी की कुंभम मसीदरी लिखती थीबा असुना मणिपुर पीपल्स पार्टी लिखती नपमतुंगा मणिपुर पीपल्स पार्टी असे इरम दमसी चपट भवानी मरंगा अमदे इरम दमसी बाउंडरी मतांगा देहदुना ahli zaman singatuna senapiduna nasi pawarathi जिरीबाम द पन्नुंग लेरिबा माल यावबा गाड़ी चमगा ngरang akanba security की जक्सन थौरांग लोनेना जिरीबाम दगी थौरखिबदु ngasi नुचल इम्फाल योरपा होख्रे जिरीबा माल यावबा गाड़ी चमगा यांखैमरी पंदुना लेहौरी ngasi इम्फाल दा थोखिबा गाड़ी सिगदुदी LPG नि पुंदोय ऑयल टैंकर नि पुनिपाल डीजल मरफुमरी चेम पुबा गाड़ी तरा सीमेंट पुबा गाड़ी यांखैमंगा मेडिसिन पुबा गाड़ी अहुम ATA पुबा गाड़ी तरुक अमदी अतै साना थंगबा पोलम पुबा पुन्ना गाड़ी चन यांखैमाथोयनि हौजी हौजी जिरीबाम द पन्नुना लेहौरिबा गाड़ी सिंग अदुदी ऑयल टैंकर तरा मंगा LPG गाड़ी अहुम अतै गाड़ी चौंगा कुंतरुनी गाड़ी सिंग पुथोरकपदा अयत अपन थोक्तनबा सिक्युरिटीना अकन मोंगदा ना सेंदुना लाखि निमित हुमनी की ममांगदा CRPF की DG फावबा जिरीबाम द लाक्तुना गाड़ी सिंग पुथोकपदा असे ngam यावगुनबा बोरम याथोलबा मतुंगदा ngasi इम्फाल योरखिबनि नेशनल हाईवे सिंग चथरिबा मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेज अमसुंग डिमोनेटाइजेशन तैचेंगना मणिपुर दा अवाबा मा चाउना मायोंगरी फिबमसुदा मणिपुर के MLA सिंग कदाइद चथरबगे हाइना CPI खुराई लोकल काउंसिल थादरपा चिरोलमना हलंगनी
Miyam ge awabda songthokuna thengnaba ngamdrabadi miyam gi mihut oibagi kani kanaribage Congress ka BJP ga hunaduna daite yawdwa party amagu wangangduna leibana miyambu sawan banatana karisu kanaroi UNC kongduna aroiba warsin puranglaba singudabani haina dadu tawri Hogi paugi maratana atema be matang lamsani Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tunga chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta ngaraba upaidi Jolip Sir amasu Jolip capsule richang in Snevio Live Coaching Center, Ghari Makhalaikai Airport Road, Imphal. Admission open for 4 months complete foundation course, classes 6, 7, 8, 9 and 10. Class commencing from 26 December 2016. Mathematics 4 months complete course, Saranjit from 22nd December 2016. Separate boarding for boys and girls. Band service also available. BSNL Mobile. Roaming chatpada incoming free oiraba amatta ngairaba laibak asigi jingnung manung singda khwaidagi chawba signal coverage lairaba call rate yamna pikpa chopna tagi minute amada paisa kun manga khadana yaraba 339 khatang hapiraga any network da unlimited call tobiduna wari sabiyu amadi 1 GB data su pangbiyu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Millennium School Sagolban Salam Laikai welcomes you all to a world of education where children are taught with love and affection in a playway teaching system with latest technologies. Learn, love and liberate. Come and join Millennium School, a paradise for children. Hey, sweet dreams, hey, hey, hey. Sweet dreams in every way, full of love, joy and more, and love, 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 love. Hey, hey. Sweet Dreams, loungewear for the family. Pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, khung naba singda sinaba yarba, lipsa putna puthok saba ogza. The New Life Public School, All Palace Road, Kanchipur. Admission open for session 2017. Free admission for new students of class pre-nursery to class 3. Free 50% admission fee for all students of class nursery to class 3 and new students of class 4 to class 10 for them. A student always free for every 3 students of the same parent. School bags are also given free to the newcomer students. Temple of Learning School na chahi tara mapung pharakpagi harau tayamba phongdorakpaga iroinana mahiroi singda kurul khara tamjari. Pre-nursery, nursery, KG Mingle Cell Luxury. Class 1 dagi 8 amadi 11 gi Mingle Cell Sanghai Thak Luxury. Class 9, 10 amadi 12 kina Chada Pintra Mingle Cell Sajagani. Kudun Saba Singh asi Asaknaba Sit Khara Thakini. Khana Wen Lekai Kanchipuda Leba Temple of Learning School counter dagi free the form phangidani. Break matungda taram na moksare khataba pauda Manipur gi apunba saktam gaglasi Manipur da santi purakuna khunda mindu ba pundamak amatoina pulasi haina Hana Minister Oiramba N. Mangina, Atal Bihari Vasai, Mafudan Trismo Pokuman Thoranda Fongtokre. Election Campaign Committee Kumbina Simba Thoramada, Terakung GP Pradhan, P. Baleshore, Saitun GP Pradhan, S. Samungo, Bisnupur District, BJP General Secretary Sanjoy Singh Sasoyaki. N. Mangina Makatana Fongtokibada, Manipurda Economic Blockade Tauriba Amadi, Counter Blockade Tauriba Singha, Kongfam Handokiduna. Manipurgi apunba saktam ngaglasi amadi santi purakuna Manipurda khunda minerba sing pumnamak amatto oina pulasi haiki Manipurgi apunba saktam ngaasi Manipurda ibadola muli punaba punshalaga national highway da economic blockade tawibado tawriba kangusu handokbiro sawriba kangusu tobiro thabak amdaba sarkar rahasu phajena paikhaga lepa asigi prajagi seba tawjege tawbiyu Lawi ma ikoisu phadana bugi da dokta lawsi
चैनबगी थबक थोसी शांति लैसी अपुन सकम लासी नागा कुकी हिंदू मैत्री ट्राइबल पुनमकी मणिपुरनी अंगांग उनरबा मतुंगदा चाही अमरोम लेरगा हगत कांकतुना चटपा ngamdrabi सगोलबन खमनाम लेरक्ते लेबी खमनाम ओंगवी अरुणा गौबी चाही 34 खक्तंगाई बिनुपी अमदा पासोई केंद्र सोशल अफ्लमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हीलचेयर अमा मतेंग पीखरे मसा अहुम थमलमनबा मतुंगदा मपुरेबा लेखिद्रे चाही कुल्लोम सुरबा मसानुपा अहलना सुनोमदुना इमुंग पुनरी ngasi pasoi kendra social affluent organization maikai degi wheelchair piba duda organization ki chief petrol bizo yauna atei nyoi kya sasau yaki arunana magi awabada mateng pangbagi damak pasoi kendra social affluent bu thagatpa phongtoraki kari kumba mata ai government side tagi phangde jing phangde jing nung kari kara amata phangde dibata su phangde amata phangba laite ado ai yang wa ne le cha pisak sina tal laga sai oina lai mo ngamte ai no warawi ita dinge undo maga ai sigo da mane lai mo ngamda na yakse ko bi join ai ki mateng bang bi bete ai harong bandra ya yam harau che masu mangoloi de no Maira Pabi Amana, Arunagi Anava Sigidama Gasi Fauba, Sakagi Marie never singing my Kaidagi Mateng Amata Fangri Haki. Later singing Mateng Pangna Lakbagi Manunjana, Pasoi Kenda Social Affluent Organization, Arunada Wheelchair CP Venihina, Organization with Chip Petrol Bizo in Haki. Manipur government amadi social welfare ki department na asukuina sahi tara supna mapuro ba kaina garba laigidaba matungda sahi ahum supna phamungda taraga lengba kemta yadana laibase masi posima manipurda awana ana yek laiba sidi neglect tobigano masidi manipurda danate india government na sumba kaya ama sumba laida laira bagi amadi widows ki Piba ya scheme the Missang Mikai Naidana, Pasui Kendra, the Nasigi, Social Welfare Department, Sub Sana Mayak Singna, W. Akam Patanai ba Nailit Infal Senduna Nimit Humita Tagadaba, Solar Energy Matang, the Awareness Amadi Training Program Mama Pangtokre. Thoramada, Maseki Director T.A. Surendranath, Nailit Ki Executive Director T.A. Pameso, JERC Manipur Amadi, Mizoramgi, former Chairman, and Siam Sundar Amadi. Maniradagi Director L. Manglemna Saruyaki. Nimit Humi Sathagadaba Training Program Basida, Mahirui Kuntrana Saruyari. Maniradagi Director L. Manglemna, Prichibi the Laiva Energy Singi Manunda, Power Energy Asina Noiban Idaba Energy Makalama Oiri. Power Energy Matana at the Energy Singi Noiva Equina, Sijinaba Henman Kibana, no Magitang Namtaragli. Noiva Equina Energy Singa Sibu, Mapamatam Sana Sinaba, Tangai Pade, hiking. Saya kola ada kotor kita se, kola ada kola pada sahih million sen kari. Whereas renewable energy sini masih lokal so, kamu tak mungkin jawab. Kaya kita soal dah, apa ni apa? So for example, nusa di mana, diseti kubser, diseti tipu. Semua macam sini, apa yang masih dah di kanan lokal ya, nama di masih electrical energy, renewable energy kita form tu lokal ya. Hauji Sakari ba UNC gi economic blockade asigi mayokta wakan infam ama didim lambigi Imphal College meya da pangtokre Nauria pakham nakpa kendra da BJP gi mirep oigadori ba o Malaysia sinduna pangtokiba infam aduna economic blockade asi condemn tawi athubada UNC na economic blockade handokadabni haiba kholaw kya lauki o Malaysia na paliba sarkar asna miyam gi gaifagadaba thabuk paikatpa ngamleroi khalabadi miyam da sengna khangan biro haiki masi paliba kangge sarkar asina kogi divarum amadi dealing tactics tawdana leibase yam laibak thibani prajagi khandaba masigi congress saka moren ganga tham thadokyu apai blockade abasi supreme court amadi high court na aina yade haidana atumba thingba leina ngasi blockade ase hangdoktana thambase manungda karamba aronbe agenda lebagi abase apai prajamyam na apai khangi MLA Local Area Development Fundagi Nong Nasaba Khaidiam Lekai Young Development Club ki sanglen ngasing MLA Lukhoina Sangakre. Thoramadu Wangai Kendragi MPCC ki President Khuraizam Sarasing, Wangui Municipal Council ki Chairperson Longzam Iboton, Vice Chairperson Wahengbam Susil Amadi, Councillor Singsu Saryaki. MLA Lukhoina UNC na Zathari by Economic Blockade Tathabagi Mahutta
अतोप्पा खुंजंग अमदा चंगसिनबियु हाइकी सिदा मतम सांगना हेना अवाबगी चिथिंगसे मखा ताना फंगबा हेंजलागदी प्रजा सिंगसिगी पेंदबा खोलाउना थोनदबा ओहेनिंदबा थुदो अथोके आमसु थोलो ओहेनिंग लेते अदु यारगदी बन इकोनॉमी ब्लॉकेट तौबिरिबा चिरनाउसिंग मुतंग फजाना तिनजी योथाबिरगा खंदबिरगा प्रजा सिंगसिगी स्वार्थगा प्रजा सिंगसिगी इंटरेस्ट अतोप पांबई अमा ओइना सिजिनबिरगा सिगुम्बा इकोनॉमी ब्लॉकेट सिना तव अतोप ऑप्शन लमा पुथोबिरगा संजन ब डिमांड दुने हेना प्रजा मयामगी एप्रिसिएशन फंगनी लमसांग केंद्र बीजेपी की कैंडिडेट ओइगनी हारिबा केएस कन्बा मैतैना अटल बिहारी वाजपेयी की मपोक कुमनगा मरी लेना लमसांग केंद्र की मनुंग चनबा अवांग खुनौ लुकेर हियाम कासनीखुल अमदी कारोंगदा ऑल एज पेंशन अमसुंग लुखरावी सिंगी पेंशन यंथोख्रे कुंभी केंद्र बीजेपी की मेरे ओइगनी हारिबा डॉक्टर केएस मेंजोर की इलेक्शन कमिटी सेमख्रे मियोय कुंठा मथेना साबा इलेक्शन कमिटी अदुदा प्रेसिडेंट केएस मनी सिंह सेक्रेटरीना एम केदारनाथ अमदी ट्रेजरर दा केएस मंगाल जावी हाइनी हौजिक लोइसिलकपदा मरुइबा पाउ अमहना पैसेंजर गाड़ी कया इम्फाल चंगलपा यादबदगी मणिपुर की वांगदा अवाबा कया मायोखदुना लेरे अमदी एमपी की निकुमापन सुबा मपोक कुमोन थोरम पांगथोकनी आयस की मणिपुरी पाउ में ताबी बिसिबो अमकना